Me pacho udi any baby a okasa free. Hello. Yeah, me pacho udi ni baby a okasa free. Okasa free. 0 5 5 1 5. Okay, wadara mama nenko. 4 is calling. Obese utie wayo. 0 5 4 Oto bese utie wayo. 1 5 8. Obese utie wayo. Okay, mate. Eya no afre wayo. De wayo number no beto adwano afre no white se no wayo nwua e da se. Me pacho udi any baby a okasa free. Hello. Yeah. Hello. Me pacho okasa free. Chebi okay udi. Me dey atia. Udi ni say? Me dey atia. Atia. 2 4 7. Okay, atia manen ko yeti o. 2 0 1. Bese mi share adwuma. Obese usu adwuma. Okay, atia. E pacho anu afre number no waba Angelic TV. Why? 4 Jawo. Me pacho wadarma. Me pacho say? Wadarma oba na se ne osi peno no so obesua no okromu ana se wo obi okumase ha. Me pacho wadarma baby apese osua ne bia ntu dia no afre number na yeda ase. Okay. Me pacho udi any baby a okase free. Hello. Hello. Yeah, udi ni baby okase free. Pastor Kufo Mr. Free Buddha. Kufo kase free Buddha. Mr. Kufo president wadarma yetio. Kasa Free Buddha. Okay, Mr. President wadarma yetio. Person usia de pam okay. Okay, Mr. Kufo. Na tada me yere so dia so de pam. Pacho say. Kufo me pacho yanti ni o say. Mete person usia de pam ba me yere so person me de to addressa. Madama. Yeah, we done. Kufo ya na ode one o yere ni nyina aba why Mr. Kufo. Mate ragabo. Yo. Hello, Udi any baby okasa free. Okay, your line not drop it. Hey, before I'm for problem. Oh no, now I'm paid you mercy and osa de yele e go to adepemu. Okay. Yemfa be 3 callers in town na yen sorry so. Me pacho Udi any baby okasa free. Hello. Yes, Udi any baby okasa free. Hello, me pacho yete won kan Udi any baby okasa free. Okasa free eh? Okay, wadarma yetio. But person me be sian se 2 times. Obesa osuan se ne 2 times, right? Okay. Wadarma eya no aba station ha. Na wo bi okumase abeta ne nchan ya na se obe no okromu ha. Pacho you mate. Okay. Yeah, funny powerful. Me pacho udin any baby a okasa free. Okasa free. Okay, line na drop. Ebusuafo enye obi a opeskai business entine wa ha o. Enye obi a opese ode ne yile koto adwuma mutine wa madam ma esremo. Ye policy enyina ne say ye boa obi a owo potential and I say owo odo so obesua adwuma nanso oni akade enu tine wa ha esremo. Enti muma eno ne nkomumu na mofra ye hu de we besi akasa na enyina eble ye fe last 2 callers papa na ento aso okay obi eni ho papa ye tie o gan ye da se na ye da ya hefo nso ase na ye ka kire ahefo se programming program every friday ye ewo kasafidi so okay enti se opese obeboa ye be sponsor ye program ya eno so ayade ehia pa so wo adwatan wo ton ade so wo adwuma bi na opese ye bo ho dawuru ede ma bobodia na bra anafe number ya de to dwe okay ofra also person sponsor Dr. Like program no okay ofra de share wo bia no ene obeka o de ba denya obenya nsusuaso obenya resource no ama onso wadwuma no atimatum pon na me de to so say o say Angelic TV say aye adwin say
ese kuma odina na just ye wurama na enchakra said ye hotel mo start program say colleague mo enchakra ya de wayosi ya ene why enchakra ono so be program ha okay enti wayo ene ya say o kama Ghana for nyina ate say enche very soon broadcast very soon next abenya wi okay enti say entertainment pa say yen kasini ho asem anije ho asem pa ene nkofo ya de komanim na wayo so trase na ogina dwa na one na pamfo trase ya na say ene ma babia na ono so say no ensem pa ekoso Ghana so de anapa bia so enti wayo wa idea yese todo ejire kokonum ana ka ne say kakum ejire kokonum we so fu bia mani choro say wane koku no oja wane koku no ese me ne koku no okay ti ofa my me fan say na poso kakra se ne wo de watifo be ko wahwefo be ko enti ofa mane nkoma but that's a gun shot in fact and why you adwuma mambani ajipa wow na me pese busa so why adwuma for 15 years no let me know wow say YouTube no ana yede tutu ha go force a gun or voice wo enti no kwa say enche se bia me ne like ka na so man ko ya na me maduma wuraka say all you tell me na be presenting ha because I don't know that's why in fact the way my study na the way we pick course in attention na wo djuma wo yero so no the kasa no gun achede me da se ba ni nyame adaro ba any street na free so no and a beer and this are beer no I should tell madri oh yes of course because when na wa wo be free mu ntem na the chance the poposho kan no you know correct enche me na mapamfo okay you have start a entertainment show as a entertainment full entertainment show okay so for sinimu for nyumtuo mu baby e beto bia me na mapamfo okay mubu hu ye wa ha aye Angelic TV ye de be live and I first also say ya wo se won so no esa street na adwene go team no dwom no Ghana I say anopa bia e ma ba trans na dwom mai I know the only problem say so Ghana ekoyema enkoyema bia ameno ade ba ko a aya na mentiase omsi onumunyamfo enye obi na ye onumunyamfo isa unya chance of parliament anu nche so ye onumunyamfo adanya parliament aso bi ko wi balloting box ono ye onumunyamfo no omuko bro no we comfort so bia wo street so entini ye be say omo address na onumunyamfo ho omuntwa so okay abusuafo ye da mu nyina mo ase say munya abre na mo hweye munya abre na mutiye da wo twese ne enso ye de bebre mu na wo twese ne me wo fa doctor likey yes we are seeing our doctor me dem friend word best because enema hu no ni mu no ebia na woni send no word best and they went to me ama ya chia o popo entino gan ene de ye disi na se de wo ka no nyame adoma da se ne program no ya no pa no twe kopi no nkron ene ye disi program e de bro na se de mika kan do so pese ade a wo ton adwuma wo ye ekoso dia we se bo ho daru ma okay o dia bo mo ne afre number no na de ye mra wo ho ye ne Dr. Like na nkasa beba na ye no number me so am say fa number to so mame fa number to so mame na bia we person sponsor Dr. Like programming bia we yosi cry by you person sponsor Dr. we yosi ni na abutima frɛ na ye no adi won komo na enema akonkan na yaka say Angelic TV ye ma Ghana for ni age no de ba no kakra no enche enema ebe pio kasafidie we so no wan kasa na beje wonsa enti de kan say nyame show bibia na am say fa number to so bia no person frɛ o de o frɛ o say wayosi be person sponsor o ana me person sponsor Dr. Like o ka Dr. Like na betu ni ka ba wo ho ana wayosi na betu ni ka ba wo ho na nhyehyɛ bia wo ho bia no ono abeka na enema akonkan e de amaw enti ba modi an de ehia sponsors ne de ehia because adwuma wura diska awura adwuma num ana program so ode ba no program so no programs ya ano dene enti uboma de na aboshishen so a ebetimi aboa amanema akonkan na ye papa ya ogina ha ode camera see so say Kumasi nyina studio F Kumasi no na ye okay Ike even Dr. Ike said the open Dr. Ike enti no
Doc, I am saying another area. See, number to screen so na. I shall phone obi no person or sponsor na. Yeah, ebia na opese o sponsor Jumedia. We talk about the street. What I say near Boy Street, ebia also me kura some 1 cedi, me kuta me 50 pesos. There were on pen for say, there were done some dema. What I say, ye enye oshe. Akumemu ade enti ne opese wo ye bia ye beje na se onso pese ye marketing ma o like ye bo udwuma wudi hu da roma wa ye wo ha ma o enti ye tiefo ye da mo ase na se ye bre ne ya ye be o won fa number ne to so my number no fa to so Upon number no fan number into smile. Number no, I'm say the other fire in Yami Aduma. Okay. Next week, station Ankasa number. Okay. Name say, oh, baby, sooner year. Anna, or be person number no. Kufo, all the toast Anna costing you too much. And he said that will be a issue. And the station number Yami Aduma next week. Next week, so open house. Now, open so near Bidi Juan, so Angelic TV, Kumase Abrepo. Old market. Old yes and kind I said can awa. Udu kayetia and Ghana baby will be Udu kayetia. Also be so be I say Oko Abrepo. Udu Abrepa. O say Oko Abrepo old market. Udu old market wa. Ubi so bia say Oko be TV station no na Angelic TV na ubia ebe show. Oba MP4 ha enema wo ho your program say wo nyina no person sponsor e nyina bebo na nema na me so me kai mo say oyo ba na say wako journalism school unim how to present shows wo show bi pesa wo ye obetima cast sports any sa ne mana Angelic ebie kwan ato yes oba nice very nice lady what I say are presentable na unim se obetima ye adwuma no Angelic TV say you are welcome for forms bra na ye be fa na so oba be ye adwuma me kama ofa na say ye de omo besi ha na edasene ye be sa to aso me pa cho me ka say emre no 8 o'clock in the morning, 8 a.m. every Friday morning. Yes, my name is Boss, my name is my name is Brad Penny Dr. Likey. Every Friday, 8 a.m. to 9 p.m. Monshe, nyamin kamu nyina mo ho. Bye bye. Hi Adolfo, Pacho Midini spend the love champion. So wabra boy basa. So we get to boy nas we shana ubibia basa, we ni dance and I say we see a juma so Dr. Liking a pamphor has say, or more but 1 month of say, no more who say, almost so dumb, no more canny pam, and to share Dr. Likey, Angelic TV, Street Life, if you had a Friday, rainy Friday beer, and upper 8 to 9, Shebi, and my brother boy, yes, I be.